guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to my fans on TV. It's the Betway Premiership. Orlando Pirates 2, Regional Space 0. I'm joined by Chwaga Parks. Hey, I'm a fans wethu, I'm a viewers at home. Bafowethu arena. Arena kubathi kulapho kusala khona u3 point. Yeah. Not kwenye indawo la arena. Asala la kuphela. La arena asala ke siyawadopa naku FNB ngoba lahlile. Siyawadopa isinyala hapha. Umadondo umadondo. Siyawadopa FNB amapoint azeke lahlile. Yeah. Kibos amavuka sethu bafowethu oqala nje ake ngidlulise amazwi. Yeah. Condolences kwifamily yoSuthu olimabheshankone inyokana ehlazana la okuhambe khona umlandeli uQueen oSuthu uMambuyazi. Yeah. Ngithi abafowethu bangalahlembeleka ngokufelwa. Yeah. Batutuzeke uNkulunkulu yapha uNkulunkulu yathatha. Yes, amen. Bese sifikile isikhathi sika Queen ukuthi ahambe emhlabeni. Ingane zakhe nefamily yakhe yonke yazi ukuthi ababodwanga kulobuhlungu nathi sabalandeli bebhola sibuka sikhala kanye nabo siyamazi kakhulu. Bese ngibuyele kumabhakaniya ekutheni nesilahlekelwe nakhona futhi siluze sanje lemhlabeni ubaba uCharles Fantis ukaMakhala njalo. Nakuyena futhi uMakhala njalo nakubona beSuthu bonke ngwanesu bathi kujiwa bathu. Ngithi ifamily kaUfela bana bashali batutuzeke Mutima belibona. Uthatha mari ilona loyo umuntu usasalelwe ilanga lakhe lokuhamba emhlabeni abasindiseke bangazilimazi. uMakhala njalo idlalile role yakhe. uMakhala njalo usupportile ibhola uyisupportile Pirates, supportile bafana. Simazanga ngezinto ezimbi, simaze ngazo izinto ezinhle lezi zokuthi besithi masikhala isibhaxo Orlando Pirates Football Club. Ukulwa kwakhe bokukwehlisa izinyembe zakhale. Bazi bakhala abantu besifazane bathi lo baba ukhala kabuhlungu kanje. Kwenze njani lo baba? Sibachazela ukuthi hayi isibhetha akhale nani ukuthi alwe. Ngifuna ukuthi ke isimemezelo sithi amabhakaniya ifamily sinikeze ichance ukuthi singayibamba memorial service khona la eSoweto sobe sibambele eDlamini Community Hall Sunday isikhathi 11 o'clock. Umncwabo funeral ingezi 21 should next week. Not this weekend. Next week eSosolbek emzini wakhe. Iservice yefuneral yoqala ngo7 iphume ngo11. Ngizocela nje futhi amabhakane ukuthi as usual let's go and support and give a full respect so to say goodbye kuShali somnikeza inhlonipho yakhe yokugcina ngazo 21 siyakhona samabhakaniya sophelezele social lethu. Ngibese ngibuyele egamini bangene nje mfowethu igame namhlanje bengikulindele ukuthi vele sizothwala nzima. Vele nje kulama game okugcina wePirates vele azoba tough ngoba nehlathi likhona la abantu abalelwa ukhipha ama drip. Yamana la manje kuyiBetway. So khona abantu abadla ngama drip imadoda. Kanti khona futhi abafuna ukuqokwela esikhundleni esiphezulu. Shukuthi thina neSundowns
Koze kuse wemakhelwane esithakathana yiso ngeso. Obvious. U-right u-left. Iva. U-right u-left. Sure, che. Koze kolamla igame lokugcina. Yeah. Mangaba akekho lahlile. Yes. Lapha phansi emsileni Yeah. unzima baba. Abama trip. Lapha abama trip laphana kwembula kwembeso iward livakashelwa nawo then udokotela kumele udokotela angapheli u2 minutes engazange kuyokoba ukuthi Ukloba ya. uclock ukuthi Siyaba ya. Isihamba Ya. konakele yabona lephethwe manje ila kufika lapha imnandi khona fika lapha imnandi khona angimbongo apolice Yeah. angiyibonge nje ne team yonke ngokubambisana because ama rich boys Yeah. esikamenziwa Sure. uJomo yazi eyishemene ye Richards Boy kamala ubani lebhola Angimazi. uJomo lo ngibona masonto sonto Oh. uJomo umenziwa Lobe kadlala Pirates. uJomo i-nickname yakhe Yes. igama lakhe Yes. isibongo akamenziwa Okay. yeah Abe ngamca. yona ke ona le Richards Boy Sure. uze uJomo ehambela phezulu Yes. yazi reason ukuthi why uJomo ezela sothi ehambela phezulu Why che? asihlebe emhlathuze Wenzeni? uthola 3 point Makala udle. udle wandaba kayikhonjwa Oyikhosi. basho kanjalo uzaqabana nabo uzaqabana nabo Ngiyakhumbula. uJomo ushaye iKaizer Chiefs abomanpi bathi asihambeni soshaya iterritory kalokho Natural. sesoba nje sesithiwa okokho man sesithiwa okokho man haya siyovana into erongo pha Ava. By natural. phela bayanashurena kuthiwa babodwa bebekukwa ngamaphoyisa behambela phezulu Bangenile. befamba moyeni bebefuna ukungena Yebo. kodwa ke anyway uthando lo makhosi management yeKaizer Chiefs mani ngasatwethelwa abalandeli benu notwethelwa ubani abalandeli beChiefs bakhombisa ukuthi banithanda Yes, Chairman. yeah management yeKaizer Chiefs the way ngayimotivate ngakhona Yeah. don't take it personal Kaizer Chiefs management It's love. your supporters they show you strong love Yeah. just fix nje lapha nalapha babuye babe happy Yeah. I know nencindezi phela jealous Yeah. Paris yawena Yeah. Nayo iyafaka. nisazoba senkingeni management yeChiefs Into bahlaba yona. le win yePirates Yeah. iza idla lubi kubalandeli benu Bayovukela khona kusasa futhi. kubalandeli nakusasa ningethembi lutho labantu bangabuya bafethu ake ngithi wena Tibosi ngithe ngibheke ukuthi abalandeli beChiefs bebeyotwetwela iKaizer Chiefs Yeah. namhlanje nami ngiphathwe stress lasoba yini kodwa ku Facebook nabo TikTok Hey. twalana abadlali baye bashaya itoyitoyi beshayela abalandeli bePirates la ke manje arena angazi nina benibhekile kwenzekeni bafuthu ngicela sise mina ngoba thina siyahlanya sisiculela waya sike sithi bafike emakhaya ingane zethu sibuze baba ubani okorisa singigware ingane zami baba kore bani ngithi nina enzongitshena ngoba nina benibukela iTV mina bengisupporta ngishaya ingoma waya thina ke sijike sibhekele sizo sokoriwe join celebration manje le ngxabano ebephakathi kwabalandeli nabadlali bePirates ngoba almost abadlali ngabe kuphela igame bayabonga isupport and the support benkulu into engayisho njengamanje kuba dlali beParis aba respect ama contract wabo because umlandeli kwaParis une life contract of which no matter kwenzekeni ngizocela bebonke umlandeli angibafundisa ukuthi balwe odibabhuwe abadlali kumele basupport abadlali nabo ke abadlali kumele bazi ukuthi njengoba phela iPirates isponsorwa iAmstel kuziwa la eOrlando abantu bephusile you can't control umuntu odakiwe ufana nomuntu osangene ngekhanda mangabe kuzafika uhlanya kwethuka kumele ulibuke nje ngoba lo muntu uphazemisekile emqondweni ngifuna ukuthi ke lo motivation iya straight emaplayini ukuthi kumele bakhumbule ukuthi babuze nabahlala emasuthini ukuthi abantu abahlala lapha emasuthini abamkintshini utshwala baphuzi bahlala
uyasaba Too much. Umbona umuntu oyowana esitulo lapha ucama ukuthi lo muntu uzokhuluma nawe kahle ngeke bese ngithi ke yebo chairman kubadlali abazi lokho yebo chairman umlandeli kwaParis ufana necustomer yes chairman customer always right yeah var no matter what var chairman customer always right yes chairman mangabe bafuna ukwazi ama challenges akabhekene ne team baziphe isikhathi bayomitha iron juku qobo lwabo bayazi ukuthi uChosa akazethukweni abantu sure bemethukela lePirates kodwa khona kunjalo uKhosi unyamezele wayibamba iPirates ngezandla zombini ethukwa abantu azange give up athi ngiyeka lePirates bona sibaphi support and labalandeli bathenga amatikiti bathatha ama transport ukuzosupporta bona akusho ukuthi makwenzeke imisunderstanding la akube isongeza akuliwa la kumele bathelela namanzi ngifuna ukuthi on behalf of Orlando Pirates supporters if mangabe lama players wone ngalendlela ukuthi asibonese udoti kubona imali zethu azifanele ukuthi senza ama full house sithi fill up Orlando Stadium siyaxolisa mangabe bona bana amaphutha empilweni zabo but njengamanje ngicabanga ukuthi uthando labalandeli bePirates ukubona iPirates ithatha ibethui but nabebona kwenzeka into engathi zifana kumele nabo bethu ukuthi kwenzakalani manje not ukuthi abadlali babe against abalandeli leyo ngepephethe abalandeli bohlezi bekhona kwaParis ama players awakhumbule ama contract wabo yebo chairman thina ama contract wethu awafani we've got a life contract ama players short contract come and go abahloniphe bangayenzi kanje siyabathanda yebo chairman umuntu omlwisi mongamthandi kodwa ungabona umlwisi uzokumthanda lo muntu ngithi eMabhakaniya once a pirate always a pirate always thank you chairman